Salwane sanibona nonke egameni lenkosi. Amen. Sibonge ubalele alejale kahamba nalo. Alomcimbi lomkhulu kangaka. Kuba kahle ukuthi ube khona into so nje hambani usupporta lomcimbi lo. Iyanyuka ke izinga lesihlabelela la kaNgwane. Itolo nami ngeke ngalumta lapha FEA hlabela musu. Masingena bakithi. Ube bongasiko lothi uyathuthu la kaNgwane bongathi bisemavele. Nale decoration and everything yabona nje. So ke ulokunye ungamangala ngathi nawufika wena uhlala phansi basinabenda kubuke lento lengalanga ngoba nawe ungadi ungaqabanga ukuthi wena lokupheka stamp usibilise nje ufake swai ngiyona ndlela yokupheka stamp kuphela labanye basipheka basifake nemafutha labanye basifaka nabo peanut butter nikhona bazalwane. So utakufunza lokho ngoba uphumela la ngaphandle uhamba ungacabanga lokwakho nekwakini ngona ku best order. Learn from other people. Hallelujah. Can you give God a hand of praise? Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Sisafunda incwadi noma sivula incwadi yezenzo sahluko 1 verse number 8 na chapter 2 verse 17 to 18. That's my teaching verses today. Bongani mane yawa khona. Amen. Ngiyamthiza lapha ukuthi ufake isudu nami uvama ufake amasheti. Ufake isudu nami hlanga baba kubeke ukuthi umeya waseMangayana. Siyabongela Nkosi. Wende kahle ke leMangayana. Ube nentuthuko nje kulomnyaka noma bakwengetela. Umehluko. Praise the Lord. Siyabonga hlala phansi. Ngifuna ukukhuluma ngendzaba yamoya ongcwele namhla ekuseni. Indzaba lenhluphayo le. Nangabe wakwathandaza ezayone. Bebaya bathi bafana nasebendadile bathi unendzaba lenzala. Iyangihlupha ke lenzaba ngiyafisa ukuthi noma kwentekani kepha kube khona tino lotawutibamba uphile ngato. Oba bazalwane ukholwa akusiyo lendlela noqabanga ngayo. Ukholwa kule ndlela uNkulunkulu lasho ngayo. Angathi mana uva umehluko. Namhlanje ukhuluma ngekholwa wonke umuntu angasho lutho. Labanye sebanemalanga basendlini ethandaza. Kodwa impilo yabo means nothing. Kwavama kusho umkhulu Sikhova. Athi kukhona ligwayi yabona Snef. Nasingakafakwa inhlahla asithilisi. Impuphu nje. Ungafaka ukuze ugcine ubangelwa ngibona lokugula ngoba akunanhlaba. Lukhona lihlobo lwebazalwane lesinalo lelulasontweni noma lulasontweni for many years. But impilo ya ayisithi muntu.
kanti imvelo yevangeli iyamsita makhelwane. Elapha ngikhuluma siBhayibheli manje angikwadi ke wena ukhuluma. Kunalama verse lamabili noma kule tafula letimbili. Chapter 1 verse number 8 ngicela nisifunzeleni ngeSiswati ngoba senkonzweni leSiswati. Siyasikhuluma nje lesingisi ngoba sesabadudana. Kufunzeka kanje. Kodwa nine nitawugcwaliswa ngemandla. Glory to Jesus. Nine ndawonda njani manje? Nitawugcwaliswa ngemandla. Unake lo ndawugcwaliswa ngani manje na? Ngemandla. Oya lifazi alikahle ndawugcwaliswa ngepilini. Kithi ndawugcwaliswa ngani manje? Aha, pilini ngumphumela walutho ugcwele. Kodwa wena ugcwaliswa ngemandla. Yes. Kodwa nina ndawugcwaliswa ngemandla nasafikile kimoya lomngcwele. Indzaba yekufika ukuthi ube nemandla kusuke sekufike lomunye umuntu. Ligama lakhe umuntu ngubani kodwa? Moyingcwele. Othulelele mina. Kodwa nina ndawugcwaliswa ngemandla nasafikile kimoya lomngcwele. Yes. Nyoba bafakazi bami eJerusalema. Umphumela ke lo kufakaza umphumela webakhona kwamoya lomngcwele. Na wena unganamoya ingcwele kulukhulu ukufakaza. Umqhaza fakazi. Malakwane kufakazi. Bonke. Nyoba bafakazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamaria. Nake nakuthi sibofakazi baJesu. Asisibo bafakazi bensonto. Asisibo bafakazi bemfundisi. Sibofakazi baJesu. Ngalamanye amagama sikhuluma ngaJesu. Asitsheli bantu ngemfundisi. Asitsheli bantu ngensonto. Kodwa sitshela abantu ngabantu manje ngaJesu. La sibatshela khona ngensonto. Kulapho sesibeluleka ukuthi kuze baqhubeke beve ngaloJesu abaye esontweni. Ngoba lesonto liclass lokomoya. Kube Nyoba bafakazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamaria kuze kube sekugcineni kwemhlaba. Kuze kube sekugcineni kwemhlaba. Umhlaba sengagcini bazalwane wami. Kodwa ubuthongo lobusebandleni umhlobo. Sigcwele lihlakahla nokulala. Kungakho ungahamba nomuntu umliftile uze ayokwehla ungasho ulutho ngaJesu. Nangabe khona losebenza naye ofisi. Nangabe akhanda ukuthandaza uyathula ngoba ufuna akubone ukuthi uyathandaza. Ngokunemashoni ngalento loyiphethe. Yini ungayiyekeli ngoba yikusithi. Okuthula nkonzweni. Ngifuna ukukhuluma ngalendaba ke bazalwane. Ngeke ngicethe yize. Kodwa ke kunemishwana lembatana lemfuna ukuphakamisa mina. Kwekuqala lemfuna ukuphakamisa ukuthi moyingcwele akasiyo into. Yo. Akasiyo into. Muntu. I-personal pronoun yakhe is he. Akasiyo into. Futhi akasiwe mandla nje ungathi yithana ingxenye. Moyingcwele muntu. Limandla thina ku-understanda lokho ukuthi moyingcwele muntu.
Nanku umuntu-ke kuyakhulunyiswana. Praise the Lord. Oba bazalwane, singakafundi ukuthi ngoNgcwele Mungu sihamba namoNgcwele singakhulumisani naye. Nizangiva makhono. Kunetifana ke ngifuna ukuthi sisherisha kancane. Kwekuqala lapha ngibhale nangake magama. It is essential that believers recognize the importance of the Holy Spirit in God's redemptive power or purpose. Wamhlaba wathi mhlo ngoba uNkulunkulu bazalwane kude into lemthethe by surprise. Nawufunda iBhayibheli lisitshela ukuthi lethu iphasika lahlatshwa umhlaba nakasekela. Ngamanye amagama uNkulunkulu ebuNkulunkulu bakhe nekwathi nesilungu kuthiwa foreknowledge of God. Kwathi bakhe ngaphambili uNkulunkulu wabona ukuthi lento yalekihlelile lentayibumba ngibeke simina seyidele kaphambi kasitha ngoba uyavula amagama niyahluphana ukuba nikulaleli lokunye kaphambi kasitha hayi unesitha uNkulunkulu akanasitha ngoba uNkulunkulu akanamuntu uNkulunkulu akabani so angabanga uNkulunkulu konke kwakhe kodwa kunetimbanga letibanga na uNkulunkulu wathi ke uNkulunkulu umntawulo wasiya ngoba uNkulunkulu angehlulwa lutho wasiyihlela isinziso kuthi kulokuwa kwakho uyayijeka isolution ngosiyami niyangimba bazalwane ngoba with God there is always a solution. There's always a solution with God. In the Bible says they born in the solution. Go after the Bible lithi Hagar ngahamba kosha Msara ufika lapho abona khona indalo ngasotawu wabheka lapha wabheka le wathi angifuni ukumbona umntwana wami kodwa wathi bakhala umntwana wamuva uNkulunkulu naye wakhala Hagar wasevuleke emehlo awusuka labakhala kusimakathe emehlava le elihlele ngena uNkulunkulu enjongweni yaNkulunkulu ekusinzisa uMangcwele udlala indima lemangazayo shaya isibongo lineni lethu ke bazalwane ngelishwa hayi inhlanhla leni futhi inhlanhla leni kwaze kwaba inhlanhla nje finish ngoba ibhathi finish akwathi kuba inhlanhla phinde kube ukuthi ule nkonzweni niyangizwa bazalwane lineni lethu ngelishwa asazi ukuthi uMangcwele kuba ke emhlabeni kanjani yabona nje basilapha kukhuluma sileka ngambulu kunebantwana bakaNkulunkulu bese banemathuluzi kaNkulunkulu emathuluzi kaNkulunkulu ngeke melane nawo ungawenza kakhona nomuntu kanti usemsebentini ukuba semsebentini akusho ukuthi utabe ezulwini nawufunda leBhayibheli uNkulunkulu ubhaqabule abantwana bakhe baprofethi bakhala bathi uNkulunkulu wena siwathi ungcwele wayisebenzise lehedeni uJesu wathi uNkulunkulu ngahlupheke ndathi ngibhaqabula namthetha ngibabhaqabule nabo nawufunda leBhayibheli bantwana bakaIsrayeli kuze babuyele emuva wasebenzisa uCyrus kwakunamahedeni wasebenzisa uNebukadneza nemakhosi emaPhesha
Njengoba nibona na Trump asebenza ngale ndlela asebenza ngayo. Is the truth. Hello? Is the truth. Uthi uyayisondweni, that's another story. But is the truth. Nakule ndosa lephuthuma kuthaka kuwe ithempeli eJerusalem. Mfana. Nasebalaphile laba khuluma bathi nabantu basebetapho lethempeli tathatha only 30 days. Uthi kuqinzo kangaka nasisizaba yangani nawe. But nakuba naliphela lethempeli basoba takhala kilo. Ungalo nje namla namhla. Number 1 nangakhona. Awukhwetha umsika. Usibili nabe uyakholwa. Kodwa usadlala amabhaqelana. Lasondweni. Lesikhathi naliphela lelithempeli. Uyezwa uzayo akana kulipahla. Awukhwetha umsika. Nalo ngovolo kwesomntwana. Losolo kubambelele. Ukutshela. Isebona bazalwane. Ukutshela. Uzwathi basa wena umfaqa. Elele isikhathi sakho manje. Mavumela bambelele. Ebazalwane, ngelishwa asibone ukuthi kunzima kangakanani lapho kuyiwa khona. Emva kokufa ungakathi umsiza abathathu. Asibone lokho. Nendlala ngitshela ngishumayela iphimbelosi lasondweni. Ngishumayela abantu. Kodwa kube bantu abafuna ukumzanza abathathu. Ngentela nakuphela lethempeli likhale liqino. Labafile kuJesu bayavuka. Akunanzaba ukuthi badlwethu ingwenya, badlwe ngoshara, badlwe ngithiphi imfihlo nemandla, badlwe emabhubeni, batavuka. Uthi batawenzela njani? I have no answer. But all I know and what I get from the scriptures. Batavuka. Nabafe bakho nangolumehlo. Bafe bakho. Ungabe wena yala ufa ulede. Lobunazi lobuvalo nalobubambile uyamathavuzamvu tulesondweni sengiyabekisa nje number 3 without the Holy Spirit ebazalwane kumathi sisengasiboni simongo sasathana. Sambona sathana hamba kahle thinthuwe emhlabeni. Ngulothi sena moya ngempela. Ngoba moya ngwele ubhizi uqebathile. Silibaba. Ungazi yona mina ngiyadlala loMkhulunkulu. Ngisemsebenzini. Angaqashwa iLCP, ngiqashwe uNkulunkulu. iLCP ngike ithuba. Oh, hallelujah. Moyo lunamhlaba yasikhumbuta, moyo uyasekuda. Uthi kuko konke lobhekene nabo nalombambelela yathi kuphela isikhathi. Asinaphela ulala khona khona. Nabe ngethindele bethi phela thile kiyeke. Uyathi sibekela sona bazalwane. Akusiko loluphupho, i-conscious decision. Ngesitwa mweni lephuma ngayo manje. Without the Holy Spirit, there will be no creation. Without the Holy Spirit, there would be no universe. Without the Holy Spirit, there would be no human race. Without the Holy Spirit, there would be no Bible. What from the Bible is lombalo perfumle. I'm a Korean woman now. Lombalo perfumle. We are pila.
ulungele kwekhuda nekuyala nekuqondzisa kuze umuntu kaNkulunkulu amiswe aphelele usimakathe. Without the Holy Spirit, le testament lelisha kabalini. Without the Holy Spirit, mzana makolo. Na mkusiyala emvangeli ngabe ngakho. Ngaphandle kwaMngcwele uthule enkonzweni. Likhona libandla kodwa. Ngaphandle kwaMngcwele bazalwane. Sebasele laba abangamili. Angathi basele. Praise the Lord. Ngabe kuthi faith ukhona. Ngabe kuthi kutalwa kabusha. Ngabe kuthi ubungcwele. Ngoba ubungcwele budala ukuthi ubungcwele nakala phakathi kwakhe uyakhuluma. Akhulume bangekho labanye. Akhulume bakhona. Akhulume. Kwabona lapha emakhaya nabalabasha. Ungathi nabalele. Baqishele lamalanga. Uthi nathi uyabuka ubone lapha phase ngoku ungathi nishwana nje ngathi yakhanya. Balele bathubethele but luqingo lu-on. Angathi ndawo thini. Bengikhuluma nale ikhapho. Ngivakishisa, ngithi ngibone kubanje. Angathi ngiyafaka vele. Angisisele thepha makala mnyaka lemhlanje. Ngikhuluma nomuntu nale ikhapho. Bancane labantu. Akwendeki lutho abendlutho. Nomfathi ofuna ngahamba. Nakathi yamphenya kangathi lo mfathi ngadlela ukuthi ivala amahlala eqhumeni ibuka iphondo. Nakathi sikhuluma ngayo. Waphela mina ngitshela nje into yetendeka kulomhlaba. Nakathi siyena kuda uthi lalela. Leli singa lejabulele lithola la ngeke uzumfikise lo. Lisekho. Wait manje le nkulumo. How dirty things are. Likhona bazona. Ungathana kabalele anzabakala. There will be no Christians at all in the world. Baba. Baba. The Father speaks. The Son works. The Holy Spirit manifests. Babe. We allow la. Jesus ameneje. Mwela mbele bali. Utwena bekwende kanjani? Nasi in the name of Jesus. I want but when will manifest it? Ay. Oh, Fuzayo. La mama. Oh, Mika. Oh, Fuzayo. La mama. Johannes chapter 7, verse 37, number 39. Listen, Bible. Wasukuma Jesu. Wasitela khona lebomini. Akekho unathi. Wasusi Jesu phakathi kwakhe. Hallelujah. Kuyakuphothi imfula yemanzi. Le mfula yemanzi. Listen, Bible abakhuluma ngabongcwele. Le babe tamemukela. Labakholwa nguye abangakefiki ngaleso sikhathi ngoba Jesu bekangakakhathimiswa ukusho ngakhathimiswa Jesu kukhathimiswa kwaJesu lapha besibabhamene emva kwalokho moyingcwele besuyehla angehla moyingcwele akabi upon us but he's in us
eTestamenteni elidala he was upon them, but kithi unathi hamba nathi. Uma ukwekhuta bahlangene abantu, akekhuthe kumnandi, akekhuthe kujatulile, athi what to do. Asambe mithi mshinze na unanayi ntonayi basalwane. The Holy Spirit is the agent of salvation. Uthele ungasindiswa ungasebenzi moyeni, but ngifuna ukuthi ehlukanise lesithi. Amen. Futhi moyeni muye i-agent of sanctification. Lo lokwenta ukuthi ube muhle. Uyazi isekholweni kunento lesingayinayo. Nawukholwa uba muhle ebuntwini umubi. Basibantu insidi ngaba nje umshado awusiwa labahle bodwa. Kunebantu babuthi umshado bawuthawu. So uthi. Amen. The Holy Spirit, hey, what's that? We see, he is the agent of sanctification. We are spare. How? One gonna wesifazana wena ayimqinile. Ahamba fika hlala phansi. Kulaba kwathi kwendalo. Bamtsinzi bamgqobise. Uthi noma bekunemama bangamfaka uJakani wakho. Aphuma samuhle. Uba bathi nabanye bamfaka eshethi ngophe. Nomnye ngathi msenkati noma yini. Uyahlobisa wenwe. Nikhona bazalwane. He beautifies us. Yes, he beautifies us. Lalela, moyingwele is the agent service. Lalela, ngitshela labasekusele. Amenza masankalaka kakana njengethi ngo. Kodwa nangona moyingwele kukhulu kuseva. Ukhanda konke kumqhazi. Ukhanda konke kumatini. Ukhanda konke kulikhuni. But bafika moyingwele tanga kuyathululeka. Pinya kuyathululeka. Kube lula kuseva ebandleni, kuba lula kuseva enkonzweni. Kwente njani unamoyingwele? Bakuthula makhola. Ela ngizengitsala. Angisathi ngitsala. Hello. Lapho ngifikile ngalesile bengihleka apha the whole day. Sukele kuseni. Ngihlala the whole day Thursday nje. Umkhuhlane awukapheli. But I'm telling you, let me know khulunywa la kulabafana. Ukhona lowakhuluma ekuseni. Manenge kuyathela. Ngakhanda ngikhala throughout her session, speaking the word, speaking power, speaking fire. Athi Nkosi yami, awujefile. Amapholo hlala na ngatholana into leyana ngimake na. Elibandla ngalelisi. Angathi manje angivalele mazalwa. Bengitshela abasekuseni emva basekubeka la imphumela. Mina ngingakutshela ukuthi qaleni lo mphumela kushona phasi. Ayeve nasi. Nithi angakutshela namhlanje. Ngamanje umphumela wophenyo kwe-27,000. Lo ma-April 20. Yabona sisiyale. Abakashintshi labantu. Solo bakhona lebe bakhona. Because now ebazalwane kwashota moyingwele injivazo ibalula. Injivazo ibalula.
Number 6. Third person of the Godhead. In the verse 2 verse Genesis 1 verse 1. Let's be in Matthew 3. Verse 1 of chapter 1 of Genesis. In the beginning, God created the heavens and the earth. And they are going to go. It's in the source. Yes. Ekaleni bani manje. Lalabafunde siHebrew. Bathi uNkulunkulu kuleli verse. Usebuningini plural. Hello. And plural and more than one. Ungaba kubili, ungaba kuthathu, ungaba kune, ungaba sihlanu. Nakuthiwa ke in the beginning God. Ekaleni uNkulunkulu. Lo nkulu leligama laNkulunkulu Elohim. Lisebuningini. Lokusho ukuthi ungasasho ukuthi bathathu, basihlanu. Noma balishumi. Uyabona lokho? Angathi mina yivele admin yamanje. Nakuthiwa ngamanye amagama ekaleni vumeleni sisi nje kufanele kancane uma ngifuna understand. Ekaleni loNkulunkulu badala imanje lizulu nemhlaba akushiyo ukuthi boNkulunkulu but ngifuna libhande kahle lento lenkhuluma ngayo. Silandela leligama ukuthi lisebuningini. Yakubona. So ekaleni loNkulunkulu badala lizulu nemhlaba bangabi naNkulunkulu. Asazi ngenteka babe 5 ngenteka babe 10. Hello. But nasese Matthew 3 sekulapha sisitala khona. Jesu wathi kube abhajatiswe asakhuphukile emantini. Mbalo ukukhuphuka emantini. Sikuleso. Ngivumele nemabongo sisi uNkulunkulu. Wavuleka lizulu kwabonakala bani. Moya kaNkulunkulu anjengelitu sikulesinye leso. Ehlela ekwakhe 6:7 kusenjalo bevakala livele ezulwini lithi lele indothana yami lethandekayo lejabula ngayo. Baba sesibona ukuthi ngakutiphi manje. Sibona ngiyakubazalwa. That's where the issue of Trinity comes from. Kuthi nakuthiwa Elohim plural. Bangakhi uNkulunkulu munye kodwa uthi kuthi ngakhi manje. Akasito uthi lethi sihlanu noma lethi lishumi kodwa uthi kuthi nzathu. KunaNkulunkulu Baba, kunaNkulunkulu Indodana, kube naNkulunkulu Moya Ngcwele. Amen. So now see, Moya Ngcwele is the third person of the Godhead. Susankomo uthi nakuthiwa moya wathi nje is a wind. Is a labanye religion actually is a fluid. And he is not the power or a power of God, a power. No. If now see, the Holy Spirit is God. Praise the Lord. Now see, he is God. Kusho umuntu. Unekimba yemuntu. Une personality yemuntu. Nakubo angibale nakuke namhlanje. Stop reconnect. Bunye nje as a person he talks. As a person, what does he do? He talks. Funzele make izenzo 13 verse 2. Basakhonda inkosi bazila. Moya noNgcwele wathi kubo. Hayi.
Hayi bandla. Moyengcwele wenda njani manje? Wathi. Ha. Wathini? Wathi kubo ngehlukaniseleni koBarnabas Ngehlukanisele kusho bani? Shomoyengcwele. Oh, Moyengcwele uyakhuluma. Amen. Ale. Kanti ingoma manje leli lami shi. Uya lalelwa umo yala lanya tulanya uya lalelwa amu. Thank you, Jesus. Oh, la Moyengcwele uyakhuluma. Nakhuluma uzila kulalelwa. Libandla litawuphumelela. Linikete uNkulunkulu uthumo. Libandla lelimlalela. Hallelujah. Uyathi ukuthi Moyengcwele akakhuluma manje kubebethe lomfana. Angakhuluma Moyengcwele kubebethe lomlalelayo. Babane Alliance. Moyengcwele uyakhuluma. Moyengcwele wena thamba sakala. Uyakhuluma ngetindzaba takho. Uyakhuluma ngetindzaba temndeni wakho. Uyakhuluma ngetindzaba takho. Kodwa kuze asebe ufuna kulalelwa. Ngihlala ngitshela ngelivesi elingethusayo nangilifunda noma nangilikhumbula. Engwasine sambuzi lesibheka ngimi ngasemnyama. Ngiyangonkotha. Uma uvala ivilamu, vula ngidawungena ngidle nawo, nawo udle nawo. Bese banembuzo kimi. Kuthi nangabe Jesu eme ngaphandle. Ahasuka labantu. Thina singekhathi. Sinabandla ngekhathi. Sinabani ngekhathi. Uma angonkotha eme ngaphandle. Thina singekhathi. Sinabani ngekhathi. Uma umnikati webandla angekho. Noma ngeke uyakhuluma manje simlaleli. Bathi bahamba basebe lalela. Nawu landzela umlando waPaula nethimba ebelihamba nayo. They did great exploits. Ngoba bamuva Moyengcwele. Nguye lokuthi ngehlukaniseleni. Bakulalela bamuva. Babe bamuva base bayenda. Basinabela ngoba nesibusiso God. Ngoba salalela Moyengcwele kunesibusiso kuwethu. Kwesibili. Moyengcwele njengomuntu ungakhuluma manga kuyo. You can be like it. Izenzo 5 verse number 3. Afundi. Petro wathi kuyo Ananias, umvumeleleni Sathane ukuthi abuse inhlitiyo yakho akwende uqale emanga kumoya longcwele. Ngekugodla ingcenye yale mali leyinzengo yalenzayo. Okay. Petro wathi kuyo Ananias, umvumeleleni Sathane ukuthi abuse inhlitiyo yakho akwende uqale emanga kumoya longcwele. Akwende uqale manje. Emanga. Lalela ngeke waqala emanga esigodweni. Emanga waqala kumuntu. Akwende uqale emanga Moyengcwele. Hawu basalwana. Libandla lingakaqali ngaMoyengcwele. Emanga indengane yakhona. Niyasahle sisho lesi emanga lo atekela lo sifuthi na. Uma singakaqali Moyengcwele sinemanga indengane yethu. Can you imagine what kind of a church can we be? Nangabe kusemanga. Hello. Singabantu badlala njani bazalwane? Uma kusemanga. Sinemanga emakhaya. Sinemanga emsebenzini. Sinemanga ebhizinisini.
sinemanga ku-marketplace, sinemanga ku-eva uyakoyini nemanga. Nifuzele iBhayibheli. Jesu nakasibambaneni. Wathi yakhuluma Peter uthi wena uyi wathi Jesu, get behind me, Satan. So wakhuluma manga yathi kahle wena inkuzimana. Ubuthi Jesu unifute uyihlo uSathane. Lo mqambi manga oseqaleni. Sathana wathi kuMathini, nakavule manga, nakavula umlomo, ukhulume manga. Emanga kuSathane, it is his native language. Labafutela ke bakhulume manga. Nangabuta lezi. Kodwa inkonzo leli sikiwe ngelanga bani? Ngabani? Why when fika ngapha 7? Mzansi uyapasa ngokuthandazela. Uthanda. Why when fika ngapha? Hayi nje, lesinje mfundisi. Ini. Ulele ungathi utavele sondela. Lo nomne bantwana. Sikhathi sibudget. Nangeze bantwana. Funa ngiphe bantwana kuhle. Kuye ngisihlala kuKashana. Sikhathi ngiphuma ngaso tawushaya. Nami late. Mina bashaya chorus lesi ngekho la sondela. Late. Ngisho chorus kumele sibili. Late. Abasebabheka phasi ngathi mfundisi osike manje. Vele ngikhuluma nani. Abazalwane. Do you know ukuthi kunesibusiso sasekuqaleni? Hayi phela ngisanda kumfundisi. Awuthi usibona ngemehlo, utabona imanifestation. uNkulunkulu uyasikhomanda, Jesu uyasisebenza, mwenze uhlaselwe. Kunesibusiso nje sasekuqaleni. Wena wonke lamalanga siyabedlula. Nasimbuthi kambe mama. Kube nesibusiso sekubili, utawubona nje nasesithathu. Sekashaya 1 year. Nabanye baphuma nje bakwazi ngoba sekashaya 1 akaphuma. Nawa sifika lapha edolobheni amkhanda yami ekubona. Sibekajayele ukuthi saphuma. So uyame ekubonze. Kanti kunesibusiso sekwephetha. Hawu bazalwane. Na basukuma nje bafundisi la. Basube made the God of all graces. May the God of all graces. Do you know you need grace somewhere? You need grace in a certain area. I'm listening to mfundisi kube khona appointment uyendele na appointment isonto. Uyendele. Namhla sesaba nezimbizo. Ngwashanje iqembu bambe inkonzo ufike egcinele. Nawuqeda ukuphuma inkonzo uyashaya imezi yemali. Benza indafuna esikhathini ukuthi. Bese ngiyabambeka enkonzweni. Hayi sephuthile inkonzo. Noma sinemehluko ngisho. Ngoba nathi iyaphuthile inkonzo kuphuma so let's blame kulo muntu. Kodwa nathi ngibambeke enkonzweni. Angikhuluma ukukhuluma naye about you naye. Uthule enkonzweni. Can be lied to. Kwesibili, can be greedy. Ephesians 4:30. Phones. Ningamdzabukisi moya longcwele. Ningenza basalwana.
ngenjani emakhono ningamsambisi moyingcwele lineni lethu la ngengathi ngikhuluma nabo sekusele ngithi bathandaza la khaya ukuthi athi imali tabathandaza hallo bathandaza kubona bathandaza la kodwa athi imali tabathandaza bathandaza abe nguNkulunkulu athithe ngelisana oshumi eminikelo kutoba nekudla endlini yenqele but ka uthi imali akuthandazi uze usibanono ngumsathane nje lo ngoba nabo sathana balingana ungazi ngumsathane lo mngolo lokhanda ukuthi osiyamoshleke nje kunjani njani bakhona labanye bakhona nasiphuma tasingalesibili kusihlo bayisamwe bayibamba imali ukuthi hali yokulesike saphote ekhaya ayizikho ahamba uthatha nendoda ayizikho uyaqala lapho uyagulela akabashayeli lapho bakhe ngibukene ngikhuluma nani nakuthiwa nje ubambekile ubanje kwemkhuhlane akabashayeli lapho bakhe funa kushayela e-office e-alliance sebangishayela bonondumiso nabo sithembiso fundisa make bani yakhula noma babe bani yakhula noma ngathi ngifuna kuthuma labafundisi bathi agijima ngayiphi imali ngoba le yakho nayithandaza ithandaza samoya nangabe gijima mina ngigijima ngayiphi mina ngishima ngayiphi mina bengitshela lapho umongelelo wesinabe kusele nangisho njalo nabanye sebanqena sawuvuka sekufuneka imali mina ngibili ngemali yakho ngiphila ngekuphiwa ngumuntu nakasebenzise wena praise God nakasebenzise lomunye umuntu praise God angisilo lo hlobo lo bengitshela laba itolo ngithi sike sangwa lomunye khona la sondela base bayeta bato ubonga labazalwane bakho laba balekhaya baphethe envelope ethu esibhize emkhohle unenvelope lebiya kule ekhaya bakho baphethe envelope ethu baphethe envelope yebonga baphethe envelope nemali ngitshela some of these things not ngoba njalo ngitshela mina hakana envelope waso lena mfundisi ikhadi ebonga sonke lena ke imali iyaphi imali yakho ikona nini siyabonga ngiyababuza ngithi ngaqhubeka nangajikisa le mali bathi singaqhubeka mayeke siqhubeke sikhumele isikhulu nasi siyaqhubeka ngicela ukuthi le envelope lele mali ngishike nayo mfundisi sikhiphe ngenhlitiyo lenhle ngithi nami ngisho ngenhlitiyo lenhle bekulikhulula kami le nizame kubasana ukona thina ngoba ufuna ulalele nanginto lakho angisize mondo yakhuluma alekela wena yaphatha imali angizothi ungathatha imali abafaka nami ngisho lemkuva ukona lapho bathatha imali sathi kuhlupheka ngobantu biku sengishi amen yes amabo ayitha ngithi imali ngijikisa nje ithame empasi kodwa ngengihamba ngalo empty moto uNkulunkulu do it imali kanawe ngwenya angifuni imali yakho ngifuna wena nakalele siphambaneni walekela wena Jesu praise the Lord can be grieved wesithathu can be quenched phones do not quench the spirit yes ningamcimi moya nongcwele ningamcimi moya nongcwele akhulume moya nongcwele la nosheka asemlathi kune bantu lamkhathini wethu lalela nemakhono
ngangikukela nganye la ngathi singiyeshosa ngiyathola nje ngishwana tami lethi afika ngakhanza ijacket leather jacket anze ama-leather kafanani nangabe uyawathi khona ileather kube ileather besikhwangwini nje seletha kube khona ileather ungathi libhayi ngendlela leyi-soft ngayo ayithenga le jacket athi le itahamba nana ngathi ngiyefika sengibuye na wathi moya ngibele thatha le jacket unike nami yababe na wathi awungulu malivele njalo nomfilejos bese sanginike bandana bathi lalela uNkulunkulu nakakhuluma nawe, he's not doing it for the person that he negate. He's breaking your heart so that your heart focuses on him. Blessing itakuwe wamfa athi Abraham athatha lo Isaac kamnikele enjalo naseMoriyah bengitshela labayindoda ukuthi akamtshelanga umfati wakhe ungacabanga sokumtshela umfati wakhe kwakuyi-practice yaleso sikhathi ngumfati ekhaya was a THING ethi nawusele ekhaya ugathe iproperty endodana umkhubo emajuda umkhubo wemaroko ungabona kuvukana zanga bateka awutshela sana uthi uthixo enkulunkulu tawutshela ephini it was not because uNkulunkulu abefuna umshashele umuntu. He was dealing with Abraham. Ungabona sefike lapha lalela khona uthi uNkulunkulu afunda Genesis 22 dathizele ekhaya uthi now I know now I know fike sinele sethu Abraham kumlalele uNkulunkulu wasuyamubusisa wambusisa ngendlela lencabanga uyathi umbusisa ekwethi busiso kuchapter 13 uthi umbusengathi ngomo nangalokwana nasakubusisa kulo uyakwenabisa bakona balabo busina lapha bakona labo busika sekusijela abanye baba ngqalamba abangaba nemali nalathi kamela ngqalamba khona nomyeni bengibatshela ngayo kuseni uthi wethala khona wambona sikomuke ngisho sikomuke thini endivele imali unato ayihlala ayithi nje unato ngabe sengikhuluma ngekhala lakhe yabona nje wambrekela wenda lo kanalo neva ngiqanisuka la moya noma ngithi into umbrekela la sila office phela asengithi yabo ngoba nami sewulamzi wakho angisumyekela asengiyamshela yes I did it sometimes amtshela yabona sengishwamba kanjalo ukuthi uyangibrekela unathi ngaleti mali futhi nekufunza ashwamba kanye lele kana azama kufokota. Guess what? The following morning he was the first to call me. That's influencing and police. Amen. Singamqini moyingwe labanye bathi khuluma ethi noNkulunkulu. Washo wena sibuye wena na. What? Oh. Wena ngabe yabekela moyingwe. Utabalikholwa kodwa leliqinile. He can be disobeyed. Angqina kana kuwe bantu abakhe. Moyingwe unegift or he has gifts. Le tipo tana ndakubala nje 3 or 4 bese siyathandaza. Gifts are tools to help demonstrate his presence. Ngicela ningilalise kahle na. Nike neva noma nambona Kristo yakhe lo me.
Hello? Chris Ekelon. I had an opportunity to hlala phasi ministry for 3 solid weeks. Ejos. Uhlala eNigeria. After the 3 weeks, kutaya namathupa. Atokuthandazela abantu. Kulo 3 weeks sasigrilwa ngendaba yehealing. Nafike abe. Nakathi angena Chris asi in the name of Jesus. Bude udimoni banemanga lokuhlo. Lokuma. Now, mase ngayibuka lento, what is the secret? Ngayithola i-secret bokuthi i-operation esomneni lakhe. Sukuma tele. Sukuma ndobatana. Uyabini. Naku bazalwane bakaChris bemile baqoqa lapha. Sukuma lendini. Ukhambe lindiwe amkhulu kunalaba lababili. Laba lababili bayekela ngokwabo. Banake mina. Utothi. Batokherisha imande noma i-order labatayithola kubo. Sukuma ndobatana. Nakhanga nomunye lomkhulu kunabo bonke. Bayekela ngokwabo bonke babuka lo. That arrest the atmosphere. Nasasina in the name of Jesus. Nano uti yes. Nano uti yes. Nano uti yes. Lord, yes is power. When announcing in the name of Jesus. It's not to be taken about Jesus. What can you say? Hello? Nyangi do basala. Njani mfishaka kome. Now in the name of Jesus. Lalela basala. This solution ya mbogo lesinga ila. Now in the name of Jesus. Mfundi zinakumana na Christian mwasikanyatshela mina wakalifu gifts man gifts are tools to help demonstrate his presence. So ngikuthakanda lebandle siphose sibobokele asibobokele. 2. Gifts are meant to bring solutions to people's challenges. Ngicela kumemethele mbabane alliance. Ikhona isolution kuNkulunkulu. Akunandzaba yani inkinga lobhekene nayo. Ikhona isolution kuNkulunkulu. Bazalwane. Niyaniva kodwa? There is solution in God. I don't care what challenge you are faced with. There is solution in God. But it comes through the Holy Spirit. Gifts are avenues to address people's needs. Unenhlahla nokhona la unganasizini. Akunandzaba simo sakho. But kusebenza kwamoyingcwele wekuthi noma ngabe ngisiphi noma ngilunga sikhuluma noma ngilungele sikhuluma, but moyingcwele, when the Father commands, the Son administrates, and the Holy Spirit has no choice but to manifest it. He is the solution. He has solution. Let me show you makholwa lalela la. Lokutala akusiko kulibatisana. Oh hallelujah. Lokutala akusiko kulibatisana. Kodwa lokutala utothenga. Uphume uye ekhaya lakho. Unyathele madimoni yakho.
lokudala utokuthenga ubuyele ekhaya ebhizinisini yakho uhambe ngetulu kwetimo lokudala utokuthenga ubuyele ekhaya unemandla lokudala utokuthetha lokudala utokwetha imoto ingetha bazalwane ihamba emamayela nemamayela why stithi sitokwetha kodwa sibuyele sina empty. That's not my God. When will his power? When will his power? When will his power? Kungabe baba tipo le tipo ngokuthi sibonakalise khona ba le tipo ukuthi silethe sobulo lalela hlela baphasi manje amphefumula nawe yakhala kodwa ngicela kwathisa namuhla sikhona sombululo usimakazi sikhona sombululo uNkulunkulu akunenzaba ukuthi inkinga muni sikhona sombululo uNkulunkulu hey ikhona thanda lekusula kunyembethe usimakazi ikhona oyili yekuncibilikisa silonza ngaphakathi akunenzaba buhlungu akunenzaba sengitshele ngalo sister ngitshele ngathi lo mfati nayikamtshela indoda etlalela vele ngikubukela lapha awufika ngokunjayisa tshela mina sinakutshela lokhu ngumfati uyakhipha ngoba ukuthi umuntu lemnene ubonge ndawo likhona libhalisana kakhiyami kamngana mwenziweyo masemvuma mwenziweyo he has an answer for you. Nikeni ngoma yami bantu bami sithanda segameni likaJesu. Glory to God. Ola baba shaya. Thank you, Jesus. Maya basukala bashekele. Ekuqaleni ubukhona Mama masikala mahasa. uvumuza phezu komhlaba uNkulunkulu akhulume wena moya wenze kodwa namhlanje ukhwelekimi ubusakimi moyo ogcwele ithi kodwa namhlanje wena ukhwelekimi uyabusakimi uyabusakimi moya uyabusakimi moya uyabusakimi moya uyabusakimi moya ukhathana moya sataya inayabo shakatala basaya likhasukethele ayando shaya ilabaya kosakataya dosaya limaya sukela baya seyanda moya kuluma moyo mtu ayana nagodwa la gini moyo kwele ukitime aya eya nyatela twa la ki eya bakasaya moyo kwele ukitime
Wana, 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 moyo kwele, uqime, musa kimi, musa, musa, loku kosi, umkhuleko wami, musa, musa, musa kimi, musa kimi, musa kimi, musa kimi, musa kimi, Ngumthandazo wethu babe losuka ekujuleni kwezinhliziyo tethu kuthi gcwala empilweni tethu siyanxusa moya ingcwele siyakudzinga nawuthiwe utawufika moya ingcwele sithole amandla ekwenta tintfo utawufika moya ingcwele empilweni tethu sithole amandla ekukhonda moya ingcwele sesimemukele sitawuthola amandla ekuletha kusombululo babe wethu lo ingcwele sowusinikile lelivi nakulo mnyaka waligcizelela kuthi konke lesikwentako akukunikele igqumo thandazo wethu Nkosi uthi sivule tindlebe tethu takomoya simuve moya ingcwele lapha akhuluma nathi vule babe emehlo ethu akamoya sibone lapho moya ingcwele asikhombisa siyanaka babe lonke nelilanga lanamuhla sisukile emakhaya Nkosi kuda Nkosi enkonzweni siyareflecta nje babe ukuthi ngabe nasiplanela kudala injongo yekuda beyiyo yini yekudumisa babe wethu lwengcwele kunyenti lesesikwendile nada siyabuka ukuthi ngabe kuhlabelela kwethu bekuyiko yini kokukuniketa intfumo hama masekelelelele hememesi
sika la baba. Bebe sika. Bebe sika la baba. Setenele moyitwele. Lapho sentetimo. Senda ngenyama setenele. Asimo thine ngokwenda ngenyama. Kepha sikwekuhamba ngamoya. Ngiyosinxusa Nkosi. Sithi siyakudinga moyitwele. Siyakudinga moyitwele. Gcwala kithi utosilawula. Gcwala kithi utosiqondisa. Babe wethu moyitwele. Kuthi noma senza ini. Injongo yethu kube kukudumisa wena simakade. Siyabonga Nkosi. Siyamukela babemthethelelwa nguwe. Nanamuhla egameni likaJesu. Kusukela nyalo kuya phambili. Kusinqumo sethu. Kuthi sesivile. Babe wethu loyitwele. Kuthi asadi kumqoka bebana wethu impilweni yethu. Hama masekelele bebe. Siyabonga uNkulunkulu wethu loyitwele. Kuthi noma bebangasona. Sitawukhona kuthethelela. Ngoba wena ungakithi. Kuthi noma bebangasimata. Sitawukhona kwendisa. Sibeke magumu. Ngoba wena uyasifundisa. Gcwala kithi moyitwele. Gcwala kithi babe. Kusivumo sethu njengempahla nanamuhla. Sithi sendele nomusa babe. Siyamangala ngithando lwalungaka. Kuthi mawungasikhumbuda. uNkulunkulu wethu loyitwele. Sinake yonke i-action lesiyendako. Kungabe siletha umnikelo phambi kwakho. Ngabe wekukuniketa intumo yini. Babe wethu loyitwele siyabonga. Nangulo make wemukela wena. Nangulo babe wemukela wena. Nangulo musha wemukela wena. Nayisingle parent yemukela wena. Gcwala babe wethu loyitwele. Gcwala kulempahla. uNkulunkulu wethu lonemandla onke. Hamba masekelele bebe. Siphe nomusa babe. Wekuthobeka phambi kwakho. Siphe nomusa Nkosi. Wekulalela bese siyenda. Siyabonga Nkosi. Kuthi nebhala sinemandla ekwenda konke ngaKristu losithilisako. Sinemandla ekwenda konke ngaKristu losinika kuqina. Babe wethu loyitwele. Singuko lolothinte wena sinikwe kuda. Siyakwemukela babe lokho. Siyathoba nanamuhla. Sesivile livi lakho Nkosi. Thubeka ukhulume. Ungamunye nakamunye. Ungasiniketi kuthula Nkosi. Lapho ukhuluma singalaleli egameni likaJesu. We give you glory, we give you honor. Usisa umfana wakho Nkosi. Loso ukhulume naye ngalesikhathi egameni likaJesu. Cisha babe letimbo kuye. Atawuthithela kithi silibandla. Siyatemukela babe nenjabulo nentokozo. Nekwathi ukuthi uyanaka ngathi. Uyacabanga ngathi. We give you the praise. We give you the honor. In Jesus' name, amen.